Saa cia Vilingi wa Mauvoo Watinda hata musese mwendo muthenyani wa mundi wa thanthatu wa matuku 13 mwai wa mbere mwakani wa ngili ile na miongo ile na ina ndio thocha kana ndio kethia na kuthocha ndini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa mundi Mauvoo ala umaniwe na kwetewa kwa kuninya masiwa KITAKA no kwethia yunengelelia Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Ndinda ani amwe kati wa ala tukumbanisi tukumbanesie ni bamwe na Atongo ikivathukanio chamani cha Wiper ni maende ya kukosa uneni wa President William Ruto yulo thukumi wa koti mayenda koti unewenda ya Utongoi wa Azimio Raila Odinga kutisia kutongoesya nende kuleana na uneni wake President Ruto yulo wa koti yenda katiba kanewenda ya President Ruto yasiani uende kuthukuma kukile kwati ithingilila kana nukwete maendeleo nthi ya Kenya. Na mumanyi wa Faith Kaloki notonya kwema kuthi sekondari kumana na kwa iwane fees na valona kwete maximum 350 na ele nini wa mutiani wa KCPE. Vilingi wa Mauvoo Ni na udho chengi tunenenge woni wa kuyulu wa Mauvoo maitu kwa Islamu mtandao wa Facebook ni Mutongoi TV page ya kwa ni masiwa KITAKA naindi tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo kwa ukuve livotila tukunengelelea otusongeti na ambe koneti ya Tongoi kivadhukanio chamani cha Wiper ama Tongoi ni Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ni maendea na ukoso uneni wake Musumbi William Ruto yulu wa udhukumi wa koti va Kenya Atongoi ana alame cha dhini cha kumumasya Joshua na Olani mui wa kinandu chamani cha Wiper ni chathikile twatwewe kisioni cha Changala Kalama kauntini ya Masaku naindi ni chathiki vikitwe ni Atongo ikivathukanio mevo ayumbe vamwenake gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti muyumbe wa kaunti ya Masaku Joyce Kamene Kasimbi seneta wa kaunti ya Masaku Agnes Kavindu Muthama seneta wa kaunti ya Makueni Dan Manzo kati wa Atongo yange naindi musesia livoti suni tuthiwa tuyunengelelia mwandiki wa Mauvoo Daniel Mongelani wende kwithiwa aimyumbania Tusongana mbele tukunikile Mauvoo makoneti ya Mutongoi wa Azimio Raila Odinga ni watisi ya kutongoesya NND kuleana na itambia yake President William Ruto ya kuvuthia koti Raila ni waweta kanandhi ya Kenya isilite maumu maingi muvaka ya kwata katiba yenda Atongoi onthe evo President Ruto manengenda ya koti na mayati ya miao na utui wa koti ni waweta kanandhi ya Kenya itongoiwe ni miao na ya katiba na ni ivinda katiba kanewenda ya na Ruto ayeka kulikilela koti tuelewe mbeangeniwe Joseph Kibeka Ngoi ya Azimio wa Kenya Raila Odinga ni watisi kutongoesya NND kuleana na tambia ya President Dr. William Ruto ya kuende uvuthisia na wikisya ndeto mbyu muvea wa koti ainene ya chathini kimwe Raila ni watula muti vanene ndeto sya President Ruto sya kana muvea wa koti wina ulusani mwingi ula withi tuituma milati imwe ya serikali ikwama iwete kana vaitonyeka President akatana wa ni mautu la maumwa ni koti meke ngaliko ya serikali na na maumwa mateke ngaliko ya serikali ndambi ya matula muti the election of the presidency and the court ruled against us in spite of all the evidence that we put before that court. They came and rubbished everything. Hearsay, rubbish and so on. That's what you said. You said we don't agree with this ruling, but we respect the courts because they have got the constitutional right to do so. You are yourself a product of the ruling of that court. And you're saying that you're going to disregard and disrespect the ruling of that court. We will not allow you to do it. Everybody must be subject to the courts. And you can see the orchestrated campaign to intimidate and blackmail the courts. You want to tell the judges and the magistrates not to be cowed. Tell them that we, together with the millions and millions of Kenyans,
are behind you and will defend you. Kwena na Raila nikana ndi ita yesile mawito manene ihikwata katiba kalake evoka oyu anonginya president ula ikivilani ati emio ila yivo ya maudhasio makoti nundu ndi itongo ya uwa ni mio ya katiba. We are dealing with a regime that has gone rogue. You know, it took us a long time to come up with this constitution. The struggle to get a new constitution was not an easy one. We lost people in the process. For example, the people who did not want to hear the word devolution. And you know that we lost Odhiambo Mbai, who was the chairman of the devolution committee at Bomas of Kenya. Eventually, devolution came. But the same forces who are fighting against devolution are right at it right now, trying to undermine devolution. Ni wadula mutingi serikali haiwete kana ukava wa mbunge na wegi umuvuko ni serikali valaju withi tukithia sindu na mituki vategwi ya mwene nditei na hithi ya mwene ndi ndana akwata aki. There was a team that is busy coming up drafting amendments to various acts of parliament whose aim is to try to claw back on powers that have been given to the county government constitutionally. So many of these acts are being drafted somewhere, and because they've already taken parliament captive, they are being passed in parliament without any amendments. When we were in parliament, debate on a bill did not have any time limitation. And you could talk on a bill for an hour, for 2 hours, for a day. So long as you don't repeat yourself, nobody will stop you. Loka vilane kuvala ndongo yengi ya umbulakana chumani chituendete watanio iya zimieta ikuitha yunya uneni wo kulakwi enendi kukonania na hundu maundu maende mangalama ya mikale na hundu mailite kuikata Kenya hedhe serikali iyo medhukisya. I'm saying that we are going to release a comprehensive statement on the financial outlook in this country and the proposed measures by the government and what position should be taken, what we will take ourselves as a people, as Kenyans. We will release that statement next week. Joseph KITAKA, ngilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Tuisonga nambe tukunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masaka kuvalano kana kuola thina wa amaniwa kukwama mesini ila pamina mitiani minene na kindu kila chonekete muno isioni sia ukamba yu makundi kivathukani ovamwe na enendhima ukwati musioni makulua kwiyumilia muno na kutethesia amaniwa ala maendesi kana amaniwa maendesi kisomo ile mbetani ya ukamba uni ukulio kuma kwe Bernard Kivuva ulani umwe wa maofisa maikundi ya Caring Hearts and Hands of Hope kwea kangundo matungulu ila yithi twethilika isioni siandwani kutethesia misi ila mivinye ya kiukwati ovamwe na amaniwa ma misi isu kuendeya na masomo. Kivuva anena ki itina wachathi cha kunenga amaniwa mbe wa miongo ina ala maumete misi ila mivinye mavikie kwedi wa maima kwa tamba unikana kuendesia masomo maulivo chumani tuni homo ndikitoa Mauvoo ni motese. Aikusa sasa kutuva kwa manyo ya manekete nesa Bernard Kivuva kana kirilo cha kundi ni kwenda na utethi ya manyo kuma isioni kivathukanyo na kuma kundi ya mbewa utalwa manyo ala mekwenda utethi methito maongeleka ukilive inda Caring Hearts High School siambie ni kana itethi siana ilanja siana ila itetona in terms of kuiva fees siana ila zitietwe na siai siana ila siai awau ukethia maitona kumavikia kuivia fees kana besa ila zikwendeka skulu na icho Dr. Kituko ngai wa monise woni ni kana ende ambesie skulu ya muthembosu skulu ino to expect miaka yokete iketha thiitethia ciana mbinge kubika bau tutethetie ciana ikabika university twina ciana in other secondary schools ila sio support wa Caring Arts.
yuenda ndo ndala matonya ithwa na utonyi sioni sia ukamba kwa samatamya na kulika isioni sia ndwani kutethia manyua maundu ni makoneti kisomo na muno wala mekanesa mitiani na kutiwa matia tethie na kisomo cho kutambaika akamba alame na matona mosengelekanyo ila Dr. Kituku wosete ni kana motone kutethia ciana nundu twalilia ukamba ni witu nutietwe munopyo in terms of kisomo kouke kanitulika tukatethesia ciana ila itetona tukaimathia maskulu na tui support ni kana isome twitha twekanesa muno na twitha twamba itha mukamba basa one kulia asume na bina akamba asume na bina ukula mai alame muingo alame o Kenya alame ona mbesa matona kwa maskulu matona otethesia ciana mose ngelekanyo yesu Dr. Kituku wosie ne kana ende twende na gutethesia ciana kwena na kivuva maundu ma gutethia ciana ivinda ningi ukitani matonya kwithwa na mamo maingi na giki lasimethetie kundi kwa samatambiange matonya gukwata mbawe manyi wala matetonya kisomoni tanzia ya kwitikila ona manyi wala ngi matonya kwithia kulika kimanyisoni kicha manyi wala masomea kwa kutethwa skulu we na ciana mithembeli thina ciana cia kuiva na ciana cia ende kutethewa Dr. Kituku na board members ma introduce a second stream la kuiva nundu wa kusustain ciana ila itetona nikwithiwa in future nikutona kwa andu mau sponsor skulu koutwe na mubea wa skulu ola utona kwitha no utethia ciana ukethia ciana no cio ciitethia ukethia pe amwe mekuiva na angi matekuiva no kwithia baikana kakaiwa ni fees ciana ilika form 1 pe imwe twaendie misio ukethia baicho tukathi misio ukethia kana ona baiba nduka koma na ciana imwe ni ciakiwe nyumba imwe cia wiwa itanda cia wiwa mito ingi ciakiwa cio nundu twen kamba sindu cio nthe kana kayuma bandu pate baseo kaisoma kana kala kaumite bandu bala bathuku pyo musiai asiai mo pe amwe matethetwe in terms of kuitwa mea wau in terms of even kunea waleu kwa twende na support community ni kana endi akamba mokelwe kavindani kau na ke mwalimu munene wa skulu ino amenda sei kutethianisia na alimu kukilia kisomo igwetakana mituo mingi ya manyiwa itonya kulungwa na sei yelewa makethwa maikwatania na alimu kweya manyiwa sei mwende kukwatania bamwe na alimu nikenda tubikie kukilia ciana situ na ona ingi tuisisia tabia cia ciana situ ni kwithiwa kana kena tabia nikabikia kwikanesa na kwithiwa kaina maundu mathuku kaendesie kwa asiei tubikie kuthuthia ciana situ ondo ibikia kuthuthua sukuluni kila cha tuma ciana isu cikanesa kindu cha mbe ni discipline ciana situ ciina discipline ya yulubio ni kwithiwa mwaka kuma ila malikile skulu mwaka me form 1 tuyaisa enda na discipline case au discipline matethi bio kindu kingi ni alimu kwithiwa mena ngwatanio nthini wa kutethesia ciana hii na hii ciana ni ciiyumite kusoma kukuatia alimu nikenda cibikie kwikanesa kaundini ya Masaku matungulu nyeni toboni Nandi tuelekela kuya kauntini ya Kitui bala memba wa mbunge ya Kitui kuma hodini ya Mutomo Kibwea David Masaku ni wakulia sei vindani ye mande kumbani ya maniwa alama neki kilasi cha nyanya na meulika form 1 kweka kwikwati ya mivodhi ya basari yoka indi meke kithito kumanda feestene maika vingi se kisomo cha amaniwa Masaku awetake kavindani kala umbaniche amaniwa ya maana ana miongo 3 alama neki enesa na mutianini wa KCP na meulika kilasi cha form 1 vamwe na aseimo ndini wa chathi chamboya na kucha kumata chathi kila chatwaiwa za wa ofisi wa Kivu ngalikoni ya Mutomo Kitui cha ethio twelewe mbeangeniwe Onesmus Chalo
Msia wodi ya Motamo Kibwele kitui cha Ethiopia kaunti na kitui David Munyauka na masako nwa kulia siku iki akithito kwa manza fisi wa manywa kwitene utena kwetira mivodhia basari kumakola kwi serikali masakwane na kika bindani kala watongo se cha thichambo na kuta manywa manana na miongo 3 kuma wodini isu alama na kienesa mutianini wa KCPE mwaka mudhalum na ngwazi ya musei mwana bomono menge mwana ozu wako nukuthi form 1 chuma gendo kwa mbukia no kuthore na mbesa kana we nasio ukuza wetelete unengo basari ukuza wetelete ila basari ya malombe ile nengano na mbuthi kwezela obisi wa malombe ikozomeze mwana inenda kukuya basari ezu athani yo ikweje kudu thadu kwikenga nenda kwazia basari ezu ivo serikali ya kaunti ina basari serikali ya national government ina basari indizu nigindwe ka kwazika mbithira mbe nikitata masakunwa weta kwithia basari nesi ya kutethesia manywa kikisomo yele kwithia wikwati wa asiai indi nemele kusiosa tevuso vitite kunenda kwathi asine nda mu challenge nimwe odwelete basari isu siokite kuma serikali ni situ ikiabidira ya gukutona kana kweze kwanika isukulu na vingo mwana onengo basari emusi kana yebo ewe chimu mwema emunenga aja na basari zemusi umusi no ambio nenge kana ka chance yako kika form 1 kenda kakakwata basari no kuma kwa CDF na kuma kwa county government nthini wa chathiki na kila kietete alimu asina manywa vamwe masako nwa matuva manywa asumana ana na miongo 3 masanduku ma kutika class cha form 1 eweta kine nzimwe kumathanga asina kwalela asimu kuo chathi cha mwengo muzi kiitho chathi cha mundu maingi nenda chathi cha kuka tuwesiana situ kila kikwende pastor kila siendete kujoin form 1 Nega wekanesa tuwesiana situ itakwendete kwa sababu na alimu si ali form 1 sikietho na mutuo musio ulaza no kwa kino yiki tho achelo kila kinene chelo kila kingi kithi awani kana si ali lazima mingi omangana betho ana competition ya masanduku ona alimu mo enene ngoma na muma kashudia kana performance ya mutomo keboya wodi ni ambatie muno tondu muzie ya kana kake we wale kungana wozeleza ndugu yake kwa ukalimu ukaizukulu na jamu nakabanzania na kememba munyanya kuma wodini ya kanzi kukitu icho cha itho inoletho kitwe mthini wa chathiki niwathuthia manywa kwikia viti masomo ni mwona kielelo cha kuyanisia ndoto sio pasana situ nendo moya tutakuba mabisia za kwenda bwana mpaka namba 10 na unasoma na sana ingi na wanokwati nafasi ya kwenda huyo moshi uje kunduni ku egakuka kwisiesa nduku kwithie kwa mingwanzi ya kuya kulati digiri ku oindo na kieneza wasabua ku kabandoni ba twenda tuisherekea digiri kana withie tisherekea digiri yaku bandoni ba nwaweta no kwendea kusiaisia na kwatene na manywala matethekana masanduku pamwe na alangi matethekie miaka ina bwetina kwikithia makwata kisomo ondo violate sizie bosi ana ila twambie onenge masanduku 2018 siende ata ali mundu ndetheze kodi ngwenda ndikwaza ndatezu ndurumana andu bitu mobisi moga mazie kila skulu athani givyo 2018 19 ala mengie twamanengie ndokoza konda sio tu manondu mende na tuzi ndo nigilizi ogesi ana Tilivota Vilingi Mauvoo Motongo TV kuma kauntini ya Kitui neto Onesmus Chalo Ende mbetikile tusioke ila livoti tuitu na unengelelia jambe koneti ya tongo ikibathukanio kuma chamani cha Wiper matongo iwe niwe mutongo iwa chama ki Stephen Kalonzo wa musiokani mande ya na ukosoneni wake President William Ruto yulua uthukumi wa koti vandi ya Kenya atongo ya na ala manena chathini cha kumumasia Joshua Kitivi na ula ne muyu anaye muyu wa kinandu chamani cha Wiper ki inchathikila chatwa iwe kisioni cha Changala kalama kauntini ya Masaku atongo yangi alama ibikite ndini wa chathikini pamwe nake gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti muyumbe wa kaunti ya Masaku Joyce Kameneka Simbi seneta wa kaunti ya Masaku Agnes Kavindu Muthama seneta wa kaunti ya Makueni Dan Kitonga Manzo na utalo munene wa ambunge ivoti umanitu niwe Daniel Mongela Kala chathini cha mathiko cha kumumasia mutumia Joshua Muiya Kitivi nola unathukuma chamani cha Wiper mui wa Kinandu
Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wandea na umukosoa vanene musumbi wa nthino ya Kenya nundu wa uneni wake ula wioneka wende na ulikila uthasyo wa koti nelesekana koti no inengiwe ndai ya tauvonge wa utongoi. We cannot play with that arm of government. Mahakama wote mawakili hawa, magistrate wanawasikia, majaji wanaoana kila mahali na maofisa wote wa idara hiyo ya mahakama. Nasema hii serikali ya Kenya kwanza wataingia katika historia ya nchi hii kwamba they are most obnoxious type of administration. Hey, you can't do those things. You can't. If you believe in the rule of law, you cannot. Therefore, the matter of independence of our judiciary is not negotiable. Cannot even, in fact, I want to say, we put a stop to this thing. Kama executive nataka kuendelea kupiga kelele, waendelee, but let the judicial arm of government continue working. Ni uneni ula wa kuotomba une governor wa kaunti ya Masako Mwandua Vinyandeti ulana akiwenda musumbi wa nthi Kenya William Ruto ethi wengelekani nzio kwa Kenya kwa kuatia miao. Kama mimi governor wa Machakos nianze kuvunja sheria, nitaambia watu wa Machakos wafuate sheria aje? Mtafuata sheria? Mtaniambia mama ni mangi si ngule kona ngule keka. We must just respect each other. Tufanye kazi pamoja. Wewe ukitoa yako, watu wanasikiza. Parliament ikitoa yao, watu wanasikiza. Judiciary ikitoa yao, watu wanafanya nini? Kwa sababu those institutions are not yet. Na kuna watoto. Hii iko na legislature, judiciary and executive. Watu wakiheshimiana kwa nyumba wataishi na nini? Na amani. Nake mumbunge wa Kiliomwe cha Matungulu Stephen Mule na kulia musumbi ati yemiao na kuthesha ngalama ya mekale bate kuendea na usukuma na koti. Kwa hivyo hii maneno ya kushinda kutusumbuana na Zakayo, hii mti amepanda lazima tuikate. Tuko pamoja? Na vile tunaongea saa hii, ninaona Zakayo badala ya kushuka kutoka kwa mti afike chini aongee na wananchi wa kawaida, ameshuka kwa mti akaingia kwa gari, anaenda kuhalilia kila mahali. Mahakama kuna ufisadi. Sio mahakama ndio ilikuweka. Kwa hivyo uliwekwa kiufisadi, si utoke. Tunambembeleza nini? Akilala kazi yake ni kutoa Wakenya ushuru. Na najua kwa nini unakemea mahakama. Kwa sababu mahakama imesema ile ushuru natoa Wakenya ya nyumba, it is unconstitutional. Atungo yengi alame cha dheniki ni evo Mwanduju Isikamane Kasembe murumbunge wa kaunti ya Masako ondumwe na Senator Agnes Kavindu na Senator Kitonga Manzo alama endea na Muthu ya Kalonzo ende na kuyombania kukitia kivila cha usumbi mwakani wa 2021. Anduma Kenya makama nato iko yume makazi yume dhotu la Kalonzo me de amese ede anenyungete wiwi. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kumakala makauntini ya Masako. Ende musese livotisi yake Daniel Mwongela yethi wa itutwandhini wa odhiumo witu wambe tuisiokethia tuithi watu kunikila Mauvoo wangi kautala tukombanisi endo kathivasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio thambia mumba, ngathambia ona ikoni, ngathambia ona wenda ciana ithambie, no nitwe muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masithia, kila kindu chonthe, ona kuo wendegwe, no thambia. Vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe, usoni gwa mwambio la museo. Nuta umeona tabateke.
Silia zile mwolele mwokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekethia nusongete nambe nundu bamwe batua wane bia. Tausi wana hithi bandu batekindua. Mama usiwe na pesa. Baje wina ka point. Dikana nake kamundie kaela no. Kamundete kale kombina mundu. Saingi mundu no betasia matambia maishani na aibaluka. Indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala balawa balukela. Ni kuyati kithethesio kimuka na bayutuko utachesa. Otiwo dimbo. Ko wini nyone ni komie ko we. Asi magwa ni dio mabiaba. Age mama wewe ndo akanite. Base tumwisi nesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase ni woneke abilani ambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umemebia no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya mwaka twawa withie wiungua muome waku. Wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina. Ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde wiyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi waniye kuyanza ni mausuisia niwe atikote No withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Mauvoo maito vikia va Mutongo FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanu wa Mauvoo kula methamani kitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onthe alama tolonga nile mutondoni wa umanthi na hindi kwe mbua sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongo FM niye kuambuanga itulumo isu kukwete ya Mauvoo meo na medhiomo twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngi uvuvia Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Octobius mbithi Mutongo FM ni ngwatanio ya Mukamba.
Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Kalibu ngeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo isonga na metu kunikila livochi mwana valani vatoneka ndoto yake Faith Kaloki ya kutuika ndakitali ya mina masomo eka makuyani ya kedha ndia kwa ata utethi wa office na kulika kilasi cha form 1. Faith anasomea skulu wa Kiimani na ulawi kombe ya ata kauntini ya Masaku na valau na kwa ati maxima na 3.5 na elendini wa mutiani wa KCPE na UASia nena wiko ati wa kulika skulu wa sekondari kumana na uchamwingi ulawi kumbelete musi wona vala uswe wona ula una matedha sia unatiwe ni thayu mithenya mivodho mivetuku na kuvikio yunda namba kwithiwa aithikwa yu Faith ovamwe na nyinya wake ni meumia wetano kula kuya tongo ikivathukanio kuma kisioni ki ovamwe na andu mangoya ula ukulikilila na kumutethesia kuyanisia ndoto yake. Twelewe mbeange niwe mwanikito wa Mauvoo na ula ni Ben Mosao. Faith Mino Kaloki na ula unaimumanyiwa skuluni wa Kiimani primary na ula wikombe sub-county ya Yata county ya Masaku lesia hundu savali yake ya masomo yithitwe na mawito maingi kumana na ucha mwingi ula wikumbelita musiwo indi amakilia vinya onthe na kukwata maxima na 3.5 na ili dhini wa mutiani wa KCPE mwakani muthelu. Nasomea skuluni wa Kiimani primary school. Maisha mako ma primary maina maseo kuma PP1 gina class 8. Na tumawa school fees ngoka ngethi asei mako maivo. Na sioka school mwalimu ailea excuse. Dikita sioka ba musindiuka ndumia ngoa. Ndi school ya nikata ndikitetela asei mako. Ndoto ya Faith ya kutuika ndakitali yuye moisioni aema kukwata mutethese wa kumwethia fees ni kwitha musi wake utena utonyi wa kumwethia ndivisi ya kisomo itina wake kukwata valua wa skulu wa Yambio secondary na ulawe mwingie kauntini ya Kitui. KCPE na kwatie 352 anetwa skulu ya Yambio Girls Secondary School asei mako maina fees wa kundibia maina mbeza sia kuwesa nduku maina mbeza sia kuwa uniform. Yuyu Faith na umya wetano kula kuyatongo ikivathukanio ovamwe na andu mangoya ula ukulikilile na kumutethesia athikie na kuyanisia ndoto yake ya kisomo uyu kaitina wa uswewo ula na matetheasia kwithana atiwe ni thayu matuku mavuthu mavituku na ndanamba kuthikwa. Kou ni kulia gavana witu wa Vinya Ndeti, MP Robert Basil, MCA Frederick Kitetu mandethesie kenda ni vatonekana nibikie na kusoma secondary. Nienda na mina secondary ni university nisome utakitali. Ndiyo kile maisha mama sibitu. Nekala na susu bitu na niana atutiye na tuimuthikite na tuyese tuikata. Na mau akwanda tona kuipicha school fees. Ndu ni witha na thina wa matu. Masei mako mayesa kwa afford school fees. Ndu maisha mome kala maisha mako struggle. Kwa une mukulia kwa ndai ya yenyu. Muto nonde thesia kana kakasome nikana kauma njocha nthini wa musio wakwa. Mutongo TV kumava kauntini ya Masaku. Nyeneta wa Ben Mosao. Twendeni wa Mauvoo makoneti kisomo ni kanasi ni maende ya kukulu wa maiki ni matoasiana skulu na munosi ana ila inaaminie kilasi cha 8 mwakani muvetuku ni siailete kwithiwa silikandini wa skulu sia sekondari wito uwa umwani MCA wa wodi ya Matu Judas Mbilindawa kavindani kala kunena chathini cha mathiko utuini wa Kakumene Matu Yata. Aka no belile na wa dela ando siana lazima hizo kejauni hizo skulu na uno wewe aziza ni chief asia kana chief asia
it is 100% transition. Sasa ile ni 78 baibu siokea baibu kana no ndo asiokea yuko ndo ma CBC na kana ndo ma CBC kwa hiyo ni bana kwenda ya kizima ni lazima ngata asonge nambe pesa iko wewe ndo teu kana school chibu ndo tena bado alange lama wipo mwana na alange mambe form 2 3 4 form 2 3 4 na they already mali what is good alama tia ile musimu no mole ma form 1 and I'm very sure makema bei report man ezombania kwa maana jaune pe amado na ije ndo tele na bazari kidogo lakini ndo yunenge bazari maana jaune musi lazima ubeleke mtoto shule na ndo ile tunosi ya sio hata mimi mwana ngambata eka hapo disia kwa mbele maana school cho beza zitu sipende ya jaune sipende ya unemba kana na kwetu nosi tukanende ngambata. Enendi nimendeka kutumia milati yonde kumasilikalini ya kaunti ya Masako itone kumatethya na kwivetana na uteti wa kwananga milati ino ni ukulio kuma kuyovisa munene ulaungamite wodi 5 cia matunguluka na sub county admin na ulani Cosmas Ngula Masesi ulawa komana nanzama ila inaungamite wania wa basari cia kaunti ya Masako kilio mbunge ki Ngula aelesia kanan uende isa itikila tongoi anyuve kulikilila milati ya enendi kwanzia itena misingi meseo. Mundu project iteza cia mwene ndi wa kisio kiu mundu wa siasa ukakune siasa ana hivi ndi tisove projects ila twanewa ni county na muno ni governor witu Mwandu wa Vinya Wandeti mundu akwetha projects ino ni unuko kwitu ala tuweke sioni na silange no ndi tumewae mundu umitenza na indi no mwisi ona kiwu kingi bambu andi na mbinge tuona case study ya kundu kwetwa Solai damu ya twa iye ya wandu ya twa Momba lakini kwitu Matungulu na na Masako yonde silanga ile na to yono kiundu kina kingi no emwe ya Matungulu barenda wakakulu damu na itu nendi ya twa kalanthi na enendi na twe wena mbua ya thela na governor atwatha kana bandu bunde be kuna kindu kusio na kinene kwikila kinaibo na reliable Tungulu bene ambao tungia governor mugano ndo akwitha nye na thukumie nthini wa governor wa Mbeto athukumia na Masako na mbeze letu anenganie mbingi per ward cia milioni 1 kwa is a big plus na no sio muno kwitha governor wa Vinya kwila tunaenda governor Mutwa na ndiasia Matungulu sub county na ward 5 kwa hiyo ajumuisha wethela Matungulu tunakwatie 10 million ila tunaingia siana cia the school ndino chumio wa president wa Ruto uthukite twanenga siana cia day school 3 cia boarding 5 na endi siana cia university 7 kana colleges na endi yulu akiunga vanasi ukatuongela siana cia scholarship kana ka usomithwa kuma form 1 gina form 4 kala ke na max maingi kila subblock kila ward ko Matungulu tunengiwe kana kamwe na siana inge ina sietha sieva utina sieteleta ona sisithilo siatethwa ni governor na sia imone makota kwoko thini angala kwa kisomo nundu wa kwembua no na to consider ithi andu ama ukwati munini thini wa basari Matungulu na Tala ward ndina kwatie basari na ndite yasia kana be andu mambiye kwikia siasa thini wa basaries tinanenga wani kenda titethia ciana citu ile itetona na nundu wa kiu timia mabetange siasa thini wa basaries kula isi akoniwe wabina watwikie ngavana alangi onthe metele 2027 Livoti situ andini wa udhumo witu wa keli tukwate Mauvoo makoneti utandithia tuishokethia tuithi wa tuine ya kunengelelia Mauvoo ala matialite. Siasa ni kuthimana akili. Mambo ya handshake hawataki. We don't want to shake anybody's hand. Let us reason together. Kuvaka ndeto mauta na ujuzi wa kulikania na kusingania ndeto. These things are never given. They are grabbed. Huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya. Who deal with the issues that Kenyans are raising? Nataka self-determination.
Ngaleko ino sili sisukumana sitatopaluka na mwiso ukeza ona wazia kalanga. Siasa ni kutea kwanza yale mwanya indi udhuku ni kutea siene. Truth of the matter is that William Ruto is the president. Yumyakele no kwokeza jikauminya kama ela Kalonzo waisie no watu kama Mungu wako na akera ila atio pinzani alikaka katika serikali anangizie lao ndio tuokete 2027 no dobedo anganda okasisi Kalonzo ya mwaka jeke ikendeta Kalonzo alite kwendwa embe undu tukwe kuatatongo twisomelia siana situ chao na babi kwa bau nonginya ukwate kindu cha mama kana ukikwate mbia indi isuvie muno kukwata mbo. When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Hii serikali ya Hazra, wanafikiri hii serikali ya Hazra watapata chochote kwa hii serikali? We do not want a share in Kenya Kwanza government. Mutinda na mukondo mukondoka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. The right to picket, the right to demonstrate, Article 37 of the Constitution. Hatutakubali tena. Namba si ikengana indi kuyalama tumea inamba kukengana. Ubungu kuetweta ubwo na ubwo kutwikethwa ubungu. Kutwikeka mundu aketha kila wabanda indi siasani kuyalama ketha kulama tabanda na vyalama banda kulama teka aketha usionekana ikumbini vaikosa musakwa wa kila mundu. Komana nake Erastus Kithuku wa Nzomo kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo kilungune cha ikumbi ya siasa va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi Mauvoo wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Niva Mutongo FM tuyunengeleli Mauvoo tondu maketika maitu mwane andiki maitu Mauvoo kumandu andiki vadhukanyo na ende mavi kamesani tu ya Mauvoo tuka masunga tuka madhiana tuyunengeleli mema kele kunesa tuimanya kila kiende ukamba witu na nthionde nindhinu wa Vilingi wa Mauvoo wina kwa Beti Wambua. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mutongo FM, Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Otwende na kutania maisha maki umundi ni useo tulilikanae na kumanya umo witu nikienda tuelewe yo ithie nao tumite ba na ni mituo jibajae na auma umaitu alametiwe ibindane ya navutene mundu mwe aumazia woi na ake mwoi eka kuoa owai woi ndo thela eka wewile othela atana benzi yawa Tenekithio cha Mukamba chaendi enako ukwati usio kubuthisya maundu amwe na kwasia ni mavitiwe ni vinda kwa ngelekanyo weni wisi andu mamba imwe kikamba mayalite kutwana weni wisi niki ndamanya ikomasya nyamu ya nthi muthia uwa mbaini etha thithi kana ithiti ya ombe atina miola itu ninetha na ngondu ya waithu ngetha ngondu ya mulinditi na ngetha na ngondu za mufu ila mutumia wetha muci kila mundu wonthe ni wa munenga ndaya
kithio ni kindu cha bata muno nthini wa mbai ya mukamba na nitwailite kwitha twisi onethi watikwatia komana na ndakitali munyao nikilia na thiaga kauko nikilia na thiaga kauko nile mutamuku yako kilungu ni cha kithio cha mukamba kila wa kwambĩrĩria kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba va Mutongoi FM twikuvuanisya kila matambite kuutavya kukwete wasya wa ndongoi na mawoni mamwene nthi kieleloni cha kwete mbai ya mukamba vamwe na kumia chenini komana nakwa nye Michael Muli wa Nyamai kila muthenya nthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Mutongoi FM Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Karibu ingi nthini wa Vilingi wa Mauvoo nsikayone cia kwikithia aimi maitunda ya yembe maina kwango na ni maunikana ni ino Minister muveani wa uimi kauntini ya Makueni Joyce Mutua kwa ivinda yingi ni watu aisia unenania na aimi na atandithia maitunda ya yembe sub kauntini ya Makueni kikalo kila kielelo ki kwova thoa wa itunda ye uwi ukakavindani kala aimi meuteta thoa wimbi wa yembe na nthini wa kikalo ki na kila kitwa iwe kiseseni cha wimi cha kwa kathoka aimi serikali ya kaunti ya Makueni atandithia ndongo isya ikundi kana cooperatives na ene yanda kivathukanyo ni mavitu githisie maembe kuwa kwa mbesi ya shilingi 15 kwa kilo na kwamba talivo chumbani niwe Kale Mchalo ni nthini wa kikalo ki na kila kitoiwe kimanisioni na kiseseni cha maundu ma wimi kwa kathoka na vala minister wa wimi wekithisia kana kielelo kinene ni kwa overvey umu wa maembe nzikayone cia kusuvia mwimi kavindani ka wingi wa ngetha ya maembe wendeye na ukusiwa nthini wa kaunti ya Makueni. Tumeangalia bei ya kuzalisha ayo maembe ndio tuongee bei ya mkulima atanunuliwa na pesa ngapi, kwa sababu ile inaweza kufanya sisi tudumishe hiyo sekta ya maembe ni kuona kila value chain actor, awe ni mkulima, awe ni transporter, awe ni yule ana export, processor, wote wanatengeneza pesa katika hii biashara. Kwa hivyo tumekuwa tukiangalia mkulima asifinyiliwe katika hii kazi ya kununua ama wakati anapouza maembe. Kikalo kini kietete aimi anene ma cooperative vamwe na ene iwanda cia kuthie tunda ya yembe na vala thoa wa shilingi 15 kwa kilo wovi weta thoa wa ndivyu na ula muimi utona kuthoa maembe make. Na wakati tumefanya hesabu tukiangalia cost of production, tumeona upande wa interior wale ambaye wanatumia ile tunaita rain fed agriculture, the cost of production is 15 shillings a kilo, and therefore haitaruhusiwa hata kama tunasema tuko soko huru, haitaruhusiwa wale ambaye wananunua maembe wananunue chini ya hiyo 15 shillings a kilo, kwa sababu ta cooperatives nondo cooperatives za si ya serikali twethe beto ikomana na serikali mabinda kwa mabinda au yala mawa maembe na ito ta cooperatives twethe atuzumbanya maembe mahaimu no kenda tumandie soko na tuthiwe na ndwala mawa maembe kwa twethe beto tukwatanie vamwe na ndwala mawa maembe taimu na otondo waziri witu weta twethe beto yasia muimi na ndakabini weno ngarama cia ndema ciendena kwambata na twethe beto na au ya mumate yaseo mekuya imi maembe ona kilo shilingi 6 kilo shilingi 1 na tukomanite tonoyo nietu muimi akaiwa shilingi 15 so ola wende piu tukwa sio siwe thoa muimi pia cia thoa ola wende piu
shilingi 15 pa kilo etha mwimi at least atungiwanga lama ndetha na mina pio lakini etha at least ndetha atona kutema maembe. Faith Mumo ni mwene kiwanda cha Iviani Farm na valau kuikithia kana kiwanda chake kithowa maembe na thowa silingi mbao kwa kilo kimwe ila emimaete kiwandani ki na silingi 15 ila walasimika kulatia maembe kula kuyaemi kuwa kithuthia atandithia kuatia utwi ukenda kusuvia mwimi. Maembe maititite thowa kilo 20 watwete aba factory lakini talache bala basabu kila tuwa ete kunisile kumletea kwa kila twete kila na umungi mtana bina roba buyers mama embe na kwa niyo muhimu ni tuikawe muhimu ilio wasilingi 15. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Nake munini wa President Rigathi Gachagua yasia President William Ruto na mivango meseo ya kuyanisya mawatho make kulakwe yenende ma Kenya. Gachagua inena ni wawetaka na President ethitwe ayevanga undu kwithiwa ayambi ya kuthukumana kwete milati ya maendeleo isione kivathukanio vande ya Kenya ikuliene ndi methiwa na umesio. Tangu rais achukue mwaka moja alikuwa kwa ofisi anapanga kazi, kwa sababu ukipata kampuni umeingia mpya na ulikuta ikiwa na matatizo, unaketi kwa ofisi unapanga. Sasa mwaka wa 2024 rais ametoka kwa kiwanja kuzunguka kuanzisha kazi ile ambayo amepanga, na tunafurahia hapa special economic zone ya Naivasha. Na rais tumeshukuru, wale wamesema watafungua mambo ya magari hapa, itakuwa mzuri kwa sababu pahali itakuwa na auction, au Masai watakuwa nauza nyama ya mbuzi na ng'ombe na kila biashara hapo itakuwa sawa. Si kutakuwa na biashara nzuri sana. Kwa hivyo sisi tunasema rais, tunakuunga mkono. We want to encourage you to stay focused. Wewe uko na mandate ambayo ulipewa na Wakenya na uko na maagano, you have a social contract with the people of Kenya, na uko na plan na manifesto yako ambayo ulinegotiate na watu ya Kenya wakakupatia nafasi. Wewe kaa hapo kwa hiyo manifesto yako na hao wa Kenya watafaidi. Nake President William Ruto nukuwetakana kwa kilungu cha mwaka umwe nthini wa utongoi wake ni ukitanite vanene na mathie aiwetakana yu aendeye kuthukumanikana kukilia nthi ya Kenya kiukwati. Ruto inena kuyanga likoni cia Naivasha ni wawetakana ivinda yi niyo ya kuokoa nthi ya Kenya na kumiukilia kiukwati kuikithia kana maendeleo ni makwatikana na kuminana na mathina makumia liu kuma nthi sianza. Ile kitu mimi nimesema nitapigana nayo ni mambo ya ufisadi. Hiyo ufisadi haiwezi kuendelea Kenya. Mambo ya wizi, ukora, ufisadi, utapeli, hiyo lazima ikome Kenya. Ndio inarudisha sisi Kenya nyuma. Mambo matatu yanaturudisha nyuma. Jambo la kwanza ni incompetence. Jambo la pili ni mambo ya conflict of interest. Jambo la tatu ni corruption. We must deal firmly, decisively with incompetence, conflict of interest and corruption. Wherever it is, in the judiciary, in the legislature, in the executive, we must deal with corruption. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya. Hii ndio nafasi tuko nayo kama wa Kenya kubadilisha nchi yetu. Tumekuwa na matatizo pale nyuma. Kwa mwaka mmoja tumekuwa tukishughulika kujaribu kutatua tatizo sugu ya mambo ya madeni ya Kenya. Shida kubwa ya Kenya sio ushuru, shida kubwa ya Kenya ni madeni. Kufikia sasa ile ushuru tunakusanya sisi wote kwa shilingi 10, shilingi 7 tunaenda kulipa deni. Shilingi 3 ndio tunalipa mshahara, ndio tunajaribu kujenga naye barabara, ndio tunajaribu naye kutengeneza stima kama hii. Mnaona tuendelee kutumia shilingi 7 kwa 10 kulipa deni, ama tungebadilisha tulipe deni na shilingi 3 na shilingi 7 tuendeleshe maendeleo? Si tubadilishe? And those of you who follow world trends is that Kenya in 2024 has been listed as the 3rd most
attractive destination for investment in the world. This Kenya, this our country. And it is because of what we have done in the last 1 year to profile the country as positively as we could, to speak to investors across Kenya, to speak to investors across the globe.